Ere lara na me lara very important ko be ka kuma SPLA ayo. Kuma SPLA mayo shikan political dialogue shikan look. SPLA mayo reject Kir late political dialogue. Agenda na baling in a minute. Kuma self became a yadit. Shall look a kuma SPLA and will be karwach. Right now, na me road. Very important message. Me day in the alienally. A can convey Yaman Wale, a shanka barrow. Kapai badak ronkin dang road and dang road buckle. Bana focus manually, commandana chala the kuma SPLA mayo. And no chicken man chala the kuma self became yadi chicken reject. And no gorka right ke kuma SPLA ayo. Jandan ban focustin ke jandan en bukonaling ken kon weniam mi jiram jidid gwasme kan nur online tv channel gor jeno jender channel dir je support dir subscribe ko mite mi ci bari da shi amala shi fikeje gor ben ojin bi notification bell bu je twany charo belam ni jatu bu gwasmo mi giji ke youtube gor no bu subscribe kum giji ke facebook gor no jin bi follow bu kon leer me bana jelim opposition party la kuma SPLA Sudan People Liberation Movement in opposition kuma SPLA mayo chicken unknown ske chicken la da George eno chicken President Salva Kiir Mayadit proposal mencha gor ka kui inter-party political dialogue akan ku inquiry akan chup chicken reject tege jom chala dwar gam cha gor ku mesel bike me yadit gor kana par ne dial ka gor kana ku SPLA ayo akan ku inquiry kan network dena tike dol inter party political dialogue go kana dialogue bi karach ku SPLA ayo chikana do nene oyet Nathaniel Ramadan ela deputy chairman ka kuma SPLA kala da acting chairman ta ma ka SPLA gwada ti dakma charity reti gen chela da George ngonena mitte ke inter party political dialogue malat kare which ka South Sudan ajene checho ajene an internal political party no ki inter party political dialogue lat kamo ki mara gor kamo de to kam bone jene da la neutral cha de lat rei which ka South Sudan de jo lat ka location madadien gwad mi mo regional kana international mediator ticketing tela right ki political dialogue mi de lat rei which ka juba jani de jo lat gwara dien manan ke juba mit gorgane jan wo take dialogue milat ke ki inter party political dialogue milat ke ki mar na de na roi ke jenyo ko do bdan na ku inquiry je mitem lat ke quick commission mo de jo lat gwam do dien mitiji wen mo dial tiketen cha de la rewi ke juba shamshir na me charge share redo la me chalat kam kuma SPLA mayo leaders kana delegation African Union ad hoc high level committee mental ke C5 group C5 group mo chicken right connecting country la SPLA yo chicken position and shunkum SPLA yo shungatin chicken ngaj kuma SPLA yo kan chicken anok anokan bigate ka internal party political party dialogue lat kamane kan chicken bid tenan gwadamo kodi amalat kare wiki juba mugor kan wona me bala mugwa ala neutral a park ne area ala wal widodien mchimwa South Sudan gwam sigijektin ke C5 group kenetin kon til African Union ad hoc high level committee ke kwi South Sudan dole me kamdien adola danan chalat
gwan mi chi African Union boku kana support no de dola me de jalat ka kwi mala kana kwi ko de South Sudan daw te kalwar ki da la stable a telecom de la talk shi kuma SPLA mai wo kan la do nene chene lok kan discussion me ko focus ka situation dan le ro de wi ka South Sudan ka kwi mal me da na cha tan kana maltin konon wonyam ka kwi ko de queen kwar de jala didi ki de na wedi ka queen kwar cha blan je lora bang te ko ngot ba yat pin ko te de ngwan long to ngot an gwada dol na tino o yet a jaram danditin o yet Nathaniel Perino jaram dana right ke C5 jaram dana kukuma SPLA yo kuje represent ajan acting chairman ka party dung SPLM ayo ke SPLA yo ping Dr. Riek Machar ko lalani gwada dana chun kuma SPLA ayo gwada dana chungatin shala do nene mi nas ka je gwano roja dane ya tok no de na jik de na nyur ken pad ni dial de nyur gwat kel shala do nene la kuma SPLA yo kenene me mitike meaningful abnaro kamiken ka duob dande na wen nyam ke je ajani shaje de bot a bon kel chit ke bon kume self ke mi yadit ko kene ko ke initiative mane right ke party meeting ko ken wo na right ken ko inquire ken talk shi kume SPLA mayo shi kula da wonene television mina me mila da bon kel shi la ne dial ka jen ki current political disagreement na tene a jene me shi chuang a jene bon SPLA mayo ku ga believe ka neutrality pari ko yenetin kontil we kana mara biena neutral shi abu chonka bonda ka shi abu chonka bon self ke me yadi full stop mugo ka jeno bel na me bala mugwa ke bala duwar mugwa mugoro jeno bana mat kaje a jene no a jene goro jeno bala neutral me dolo me teka pari ka goga jeno bine di ala kon tin teka pand gol bi ka raja lor goro jeno de nanka location do dien Nathaniel Oyet ke Nathaniel Perino a jene na me raja bar ladani alat keje gwami mo regional ticketing kati international community ticketing bina shi raja George kenyok charge bishie a president self became yadit ke shi self became yadit bin yuro kana kwan man me tangaje tanya kuma SPLA mayo kana bon dun kirme yadit mishin wani shaden gara tama de lara no shi peace agreement to collapse de ci wonna kam da den kam shi jen gore jeno ba jolat gwata den kuma SPLA mayo she can confident she can lose ka kuma self kim yadit she can konlat ke a party kirm yadit she can la los jena la lar kan wodi ala mistrust mi to la tun wala kan jak leader mi shi ka rudin la ngata ni more te tel mal muten wano mu go jeno bi mal bi ngad be nyoko mundu nye jok la nyu de jeno be tekane ko ken tela mediatory shit community C5 group we can interfere barel matin we can do mo we can share ba bon dial ba ko non bi ga lojen bi kana blat ta dana de na won yam kaja shi kuma SPLA mayo ba shi ka ba ka jen 2018 peace agreement mo we jen ba jogro gora ki and a different dialogue na wait no ko wanda da agreement da na isha tan ci kuma SPLA mayo ke pad da kama cha cela da joje no ne cha tun wani kan cha ka wuke cha ka yar
so an agreement da ngai kon diale te dum wana chala le ne chet ke power sharing la security reform unification of army force mat de ni ko de inde ka mat gwaskel many completion of the permanent constitution making process chana right in along te kon de cha klana wal chala do the security arrangement de jetuk the bongon de jetuk ogwar the population census de jetuk but most importantly security arrangement jen dini jen ka jen mentama so ko chardi alo chago wuch kuma spele maigo pin first by president Dr. Chaten kane china bu won yam ka queen national election ko chate dia de konte chare la ka chaga yar na mo jen position dan tikte ko ken ki part of the peace agreement ko na ya pin ka chali ni gwa chagwir chala do na me ba kala dem na kulu we kuin kware chakan dia chaga yar a party dung self kem yadit gwasame shi party dung aswela mayo chika nyoko murai kana long chika main focus kan lat ko ta ngot first vice president ga jamorete gen Dr. Machar alengo gorkano Dr. Machar dare barar akane chala bom long ta da Dr. Machar tere ti gen ga jam ko tele tuwe tele latka so akane very difficult long no de na roke ki 2018 peace agreement kara me dane tanye tere ti gen adwo bedien bunakul wo won yamo ite ka mal malatke kara me dane tanye mal jare ti gen mugi kono diality president self came yadi che Dr. Machar chelat guardian che silent the dialing yenga melat ke te right now che self came yadi che focus ka Dr. Machar ni kan all political parties kono che cholote kan ka right ke cha SPLIO charge involved ko gui kan SPLIO che thok cha kweren cha je yen chikan de roch bar ngai kene agwan go neme a mystic jene kwala juka C5 group no meladia me chakwa bia South Sudan bia jelo kor boy banyo loy civil war no ma chi chong ke chi magwa tell a million of people to their idea in the jabat tell an etimo to go to South Sudan there we agwa de jabat no china woni ko ne ko right now chi mon che ngaje no ne de ko na chi der ka liana kum self ke me yadit kane di al kello chit ke area antum ko la area no rentam murai kon ka kwidan kon ko na chalena ngai kon no inland dan nyen gwada dan enter ka korten kane di al kon ya jur kir kane di al kon te ka kir mi yadit kan ya la jur ka baga nang ba nang la no kwa doran kwa che dak dor jana telele rek dio ja chana ba ke security situation to ka warap te de lat ko ruden te ajen dor self ke mi yadit even right now gwada mi ngore security situation beja telem le road tenen wineme ka shinte baj and yet a self ke mi yadit ba won yam ko queen kware why in a hurry? That is the question me atini one. Ngum pet kem yadit ke jaku be queen kware be lat kan ejen which she stable ngeje no Dr. Machar tere te gen kan je kwara ke jara me dane tan ken mal ke 2018 peace agreement why kid is doing that jajiga no self kem yadit na man roda dwalijen ka doba dana der queen kware je lat ke je mit Dr. Machar me terar shepar wejen wonene queen kware tele guarantee a chengu jeno de Dr. Machar de je dak che de dakos chereke Greek ke kon mi cha yornel there ne pen tar de ne pen buba nobody know what than we land but ko she hope je lose a gente ka dial nen yen kate won mi cha ka gwar pin ko gor na jongone akan mo to la gor ka mo international community mite mo de cha goren gor ka na wal chit let's say chit ka border issues la kama karar ga dial ba nyom ngi ka ko kan bina kula guide kan tin kon kuna la guide self kim yadi che ka destroy kan dial jenen no shina bu won yamno why kan ga jenu titi kan dupin kon una nyam ka so those are the question to we ka kum self kim yadi no go jenu jin we South Sudan ba te ka mal no go jenu ga de ga te dul gori
no go jen South Sudan de developed the reality ngode chaga mala loike cause jiran michi general mi michi power shegu jeno jena dana bichingeje la ja yere kele pondu ko jala kona lingo wa power corrupt people but more you can let it go mi jira ma dear ko che ban charo dinoro mi jetino no ko ganka ha tele mriyo mi de chup and then you continue with that power tibi dear jen ganetin kona shunere kona liu cause you are buying them moji kayo ya ladem ne ba yakul ganka power bu kula ngotre kwara so jena dana bejben tama mutu kontene kuma SPLA ayo pin Dr. Machar kanana kana gone yo Dr. Machar ba je di release ba de kamrar you can African Union you can international community an organization mila peace party na mete gwade da ne ta kamal tinge 2018 peace agreement kan Dr. Machar bera chine goro betre tijen then na kulu we ka dialogue tammi shejan an mala chala do wa lat kampad ni a chala re wika South Sudan a waja let gwas do dien bukula neutral then minejin kone de kapane ko kenden kone ci right bikan ci uraja lor a tel dual ko mu ladje ga jube ngam bi cup kake ka wari jen internal party dialogue so mu be kenu a marka boni ke jen bon serb ke mi yadit kana no we key election mu te cha de la what will happen ci kon insecurity challenge ne already so insecurity again challenge ndane be ko cha security reform charge look cha security arrangement charge look those are the consequences kache gwano daga talk during election sha ne ne tun wanci ga woni kana to ji parliament tin rewi ke juba ne kan salu ke mi hadi tikan woni kana to ne di alta kon bo tentar to ko woni no scale show we ka quick inquiry right now still let kanu member registration ko bikan tikane tun wanta balar no gur ken ga kan location ko ne ken ga so be je longa na mene so men biya nan gene party SPLA yo cikana logo no bigete ke dol ke kuma self ke mi yadit unless chajo lat ke location do dien and dolomo unless cha dak mo char chajo lun reti gen gwada na chaji yentin gen dan le rodo no mo ban nyo je kan na the report and biya tikamal bye bye